Kerenka na kibodi kile cyose anjiraza ankoro muki meshone gasi yakwe aboki dinaswe dinanyonde ki contract ki ale ngoro ucengi ki ngiri kigo kiparisa ba koile se ba kanwende at least ebodi mayamuro kipara chegoke Talikions esengeje contractor ya batega soka ko lakini ndio ndio contractor ya ile kana na nite ai kabura wochi buramu magenche ngokimonge lele ngiko bomba inye contractor kai contractor igakora kipara ibere igakumye ko nganda bateresa agase kujyo sane mwaiko nyabana grita biri ba kore mu baka misho ngateba waka ngukore koi igo pare neo se trako yari ngeze budget so mwako we etwaje leta kujyo mwako yomuye ase mwako yomuye mtwanyo kipara kinye Anu kuchando mone na ate vyo waheshimiwa. Ebawa ndike pale kuruga ika kose kuruga ika marororo. Kima ya kile kilomita oselisa. Ite mno MCA na abeka na eyo. Ekora kanawe chile sila abe bilionea. Kontrola kike wote ya nyora pale ni kilomita. Ore menu usu kotiye. Ikona abate ya bibiya na kolero. Marabe bako ngepara na tumachi engineer chia check chia tuachwesa kwa makweka ese budget ela ziara msiaba monongo oversight kolikere ni kigase yakora akabe no cross ma kigase akata to no present abanda semi ninje na abero muhendo ikera na set yaki kile word inye milioni 27 kandi na milioni 27 kandi kavamenta milioni 5 che basta lakini abaisi bande ebategedena kirese cyo ngwango to turiki contractor yeto ngomja ko te akete contractor na yamwe amaki akyo na tina rwande sege yo bukuru ande nganja abaisi bana na boroba abai ni bate bikroyo mo romo MCA inkia kodi nekile sana ba 27 million good no ene basa riyo ndande gulta ba kanga tese jinji kanga kyose ji kanga bantu ande nikete school de congregational secondary school Omuntu ibe contract. Omuntu oyo atakwa gatabe kike ekyamo. Nkabona ekamwa rosinge kimuta ngoimure rigo. Tomente bosu bodu boke. Tube kochiwa. Omuntu yakabata kera kanisa singa kama. Ndai no promise ki umako oyo mugimna wansiriga. Ejektari amagena kwenye Qur'an. Ama yogo ba inge kuiba no mbono mara dia kuiba mbono mara dia mke wala ya ndio tabe kwa ile cho ingine ndio kuiba ali ingine ndio watu kwa disegina bana kwa mkase na legine chikibona na boyo bantu umuntu na set kubo bisigaye kuri KTRX CEO no mwana bolinga ki umwana uraja mu bwe okunya batera no omutige usina buku mu Rusio anda abantu bitasa ambaye atide lakini njatebe muntu ndibwensi omwe manyaka KTRX abana nabo bakolera ga NS na USA baadeli declaration amate na declaration bagendra igeiga
echiro elitu tenende kroje campaign nani wote gamba toka abantu bamagina barosi echiro eligendera naenda abantu bande bande kole bali nyombaye machine cha obokeni isn't it solars babe kororo wale chief officer ya agriculture babe kororo babe shona chinyeni chabe kororo shoni wojiso wangoiga inje mate ekiraga stiyo abantu no wibi bwato bo ngo isaranza tole nani moja kuna rawa ngikira lero kwa sababu ina nagaiga ne milioni ya mwana shilingi 30,500 abantu bako benefit 279 form 1 vocational training number ona nae what you break down what you are going break it down again. Ndio mwenye ndio kile kama mganga. Unaona hapo kwa kiasi hiyo. Na cheki nda Mungu na ya kiti Nairobi sio control budget. Iko ainara mageta ukatoka ina. Mpaka naende twarosi ya magetani. Akingo swali motanyo. Sababu mwana ki anjira si baba ya December, January ekara kuwe basa niende na imonyo. Na ndende bayo. Kwenye wako ende shuru ya day gai to konyo ya chibisa to no yo body na era nyo chibisa we want it na te karas mo to change at least our body konyo extra na baba bade manyore inside mungante itirega wo wana ile kumesa hiyo okay ngosime kumura mananasi mpaka ya mananasi na lenga mangi sana ndio badenga ndio mwana wao Julius o Abu mwana mwana na wale ndio mwana kwenda chuo ndio mwana thank you Irene Siro Tomegas idea again. Yeah, man. Thank you. Moja mama Zavia Onde Savio Ndavu. St. John's Ituri. Na kama sikuwa nilete kuongea kufikiria na kama kufikiria the school. Can I listen to my school? Thank you.